Dobar dan i dobrodošli na video koji snimam ja Veseli dječak. Za početak, ako niste, pogledajte taj video. I ako ste novi, pretplatite se na kanal. Ako vam se današnji video svidi, bacite like, podijelite ga i komentirajte, recite kako vam se sviđa. Ako imate ideju za novi video ili nešto, neku grešku ili nešto drugo, također ostavite komentar. Siguran sam da svi prepoznajete tko je ovo. To je Traktor Tom. Traktor Tom je jedna od najpopularnijih engleskih crtanih serija za djecu, a ja sam našao nekoliko grešaka te ćemo o tome danas pričati. Tako da je današnji naslov videa 5 grešaka koje niste primijetili u Traktoru Tomu. Pa krenimo. Prva od 6 grešaka, da bit će ih 6, je iz epizode Karneval. Kao što vidite, to je neka epizoda kad Matt i ostali organiziraju karneval na farmi i tako dalje, dobro da ne duljim. Tu je oko kuće postavljeni su ti neki trokutići na žici, onako neki ukrasi, ali par sekunda kasnije kad prolazi karneval i u blizi tih trokutića na staji više nema. Greška broj 2. Na kraju epizode Posao za Baza vidimo ovce koje sjede na bazu, ali nekoliko ovaca doslovno leti u zraku i to jednostavno fizički nije moguće, znači trebale bi pasti. Greška broj 3. Isto tako u epizodi Posao za Baza u ranijem dijelu, kad Matt i Phoebe popravljaju kokošinjac. Prvo pogledajte sad pažnju, obratite na Mattov džep, lijevi ovdje. Znači, on tu nema mobitel, ali nekoliko sekunda kasnije kad dolazi Traktor Tom, mobitel se iznenada pojavljuje na njegovom džepu, te ponovno nestaje kad Tom odlazi u staju nekoliko sekundi kasnije. Greška broj valjda 4. Iz epizode Glazbeni festival vidimo da Matt drži gitaru u lijevoj ruci, onda kada prelazi na Toma, nekoliko sekundi kasnije gitara mu je odjednom u desnoj ruci. Isto iz te epizode, kad Prudy i Riff završe pjevati, vidimo da Riff ima isplažen jezik. A nekoliko sekundi kasnije njegov jezik više nije isplažen, a usta su mu zatvorena. I zadnja greška, prije same muzike Matt daje Phoebe da mu čuva gitaru i ona je uzima u ruku. Ali nekoliko sekundi kasnije dok ona sluša, te gitare više nema. I to je bilo to. Ako vam se video svidio, stavite like, komentar, pretplatite se, podijelite i sve ostalo. Ako ste vi našli neku grešku, napišite mi isto u komentar ako imate neku ideju za snimanje. A uskoro ide i novi video. To je za danas bilo to. Tako da vidimo se uskoro. Bok!